mphathi wami ngidabene ndaliphutha nangingacala ngikubingelela unjani mphathi wami? Ngithemba uphilile. Nabalaleli banjani emakhaya? Nabo ngithembe baphilile. Hhayi mphathi, njengoba sesigijimisa nje insimbi yesikhombisa mphathi, ngithi angidlulise nalo daba nje ngalokukhulu ukushesha nje mphathi ukuthi sive sibuka ngala siphinde sibuke nangala. Mphathi bengicela sibukane indzaba yesikhathi mphathi. Namuhla bengifisa ukuthi ngikhiphe i-motivation yesikhathi mphathi. Isikhathi sibalulekile mphathi. Isikhathi esibalulekile mphathi ukuthi usisebenzisa njani, usisebenzisa kuphi mphathi wami, ngoba kunento yokuthi bese tenteka isikhathi usidinga kanti asisekho. Into lengicabanga mphathi, ngicela siqale sibuke ngale nto yokuthi wena uthi hhayi njengoba ngakakhona namuhla ngizoyenda kusasa. Ngibani lokuthembisa ukuthi kusasa kutawufana nanamuhla? Ngibani lokuthembisa ukuthi kusasa angeke mhlambe bakufonele bakutshele ukuthi zibani bani ushonile? Ngibani lokuthembisa ukuthi kusasa utawuvuka? Ngibani lokuthembisa ukuthi kusasa lilanga lakho litaba lihle? So angathi ukuthi indzaba letinye into singafuni ukuthi kucala namhlanje, ngoba phela lekusasa alikathembisi muntu, kodwa thina sesenza into hhayi into zama-next month ngibani lokuthi wena utawuphepha, utabe soluphila, utabe solunatha utandla toti impilo, ngoba akuthathi 2 days ukuthi uphuke isandla, akuthathi 2 days ukuthi uthole i-car accident, akuthathi 2 days ukuthi uvelele simo lesibi mphathi. So ngingajabula uma sonke singathatha isikhathi njengemali mphathi. Imali uma ungayisebenzisi kahle mphathi, uma ungabhajethi usho ukuthi imali yami ngifuna kwenda lokhu nalokhu, ugcina uthenga into letingekho mphathi. Ngingabona kanjalo nesikhathi, uma ungakasho ukuthi ngesikhathi leso ngifuna kwenza into leso, ukuthi uthola mphathi soyenta into leyo ungakaplani ukuthi utotenda, ngoba isikhathi sakho akasihleli mphathi. Kuhleleka kwesikhathi yinto lebalulekile. Tifundise nikusebenza manje kusanesikhathi, ngoba kusasa into lengekho, i-future into lengekho. I-future iyafana nanamuhla cause nayitolo besithi i-future sisho namuhla, nanamhlanje sithi future sisho ilanga lelo phindze lifane nalanamuhla. Alikho ilanga mphathi la uyovuka khona utive uready ukuthi ungacala kwenta something. So isikhathi sokucala lesidlula lesi kude mphathi, cause nakusasa uyobe ufila ngale ndlela ofila ngalo. Ayikho ilanga la uyofila khona ready mphathi, alikho ilanga la ukuthi wena ufila ukuthi ucucutulekile namhlanje ukuthi unenta something. Cha, alikho lelo langa. Nathi besifisa ukuthi nathi ngafika ngenxa yesikhathi alifikanga, sagcine sacala noma sibona ukuthi asivumelekile ukuthi sicale, sacala kunjalo, sacala sikhala, sacala kubuhlungu, sacala kumnyama. Asizange silinze ukuthi kukhanye kube kahle sicale, asikaze silinze impilo ukuthi ibe fair, asikaze silinze impilo ukuthi ibe kahle bese ngikhane sicala. Cha mphathi wami, savele sacala kunzima, sacala kugijima njengoba basho ukuthi ucala kugijima inyawo tiphukile, cala kubhala tandla tibuhlungu. Yabona mphathi, sesendelela ukuthi uma utifundisa into kuyenta manje ugcina soba ngiyo lento loyendako, lento loyenda kakhulu ugcina uphenduka yona. Ngibekisele mphathi wami nganathi inkukhu, ngibekisele ngithi inkukhu hhayi leti hlukile tona leti, kodwa mphathi wami uma ungaphila nabantu labanathako nawe soyanatha, just ukuthi usengafiki kwesigaba sekuthi unathe. Uma uhamba nabantu lababhemako nawe soyabhema, just usengafiki kwesigaba sokuthi uhambe, ngoba uma ubheka inkukhu ayiveli itale inkukhu, inkukhu itala njwele, le njwele ngikuhamba liba inkukhu. Kusho kona ukuthi le njwele liyoba inkukhu njengoba lihamba nenkukhu. So kusho ukuthi litoba inkukhu just kwamanje lisengafiki kwesigaba sokuthi libe inkukhu, kodwa uyalibona ukuthi le njwele inkukhu just ukuthi sengafiki lesikhathi sokuthi kube inkukhu, ngoba singafiki lesikhathi, ngoba kodwa uyabona nayihamba nale nkukhu ukuthi hhayi nale nkukhu just ukuthi isengafiki kwesikhathi sokuba inkukhu nyalisasenjwele. Ngingabona wona uhamba nabantu lababhemako hhayi ukuthi awubhema soyabhema, just kusengafiki isikhathi sokuthi ulibambe vele ngempela leli draw ulibheme. So kanjalo nabantu labatigebengu kanjalo uyabuka i-environment yakho cause uyakucontrola ukuthi wena uphila njani mphathi. So i-distraction ngesikhathi mphathi kubalulekile. Kokugcina nje mphathi sengivalelisa, sengivala tivumelene ukuthi sitakhele nge-self-trust. Utithembe wena mphathi, ngoba into engakutshela yona kokuqala ngobajabulise bonke emhlabeni, ngoba kwabona babodwa abavani. So ungabajabulisa njani bantu labangavani? Uyathi mphathi ukuthi kusita lomunye umuntu umsitile ujabulile, umuntu lokwatako ukuthi lo muntu lomsitile ujabulile, njengoba nomuntu lokwatile ukuthi umsite munye, umuntu sewuzonda wena ukuthi umsiteleni lokho mina ngiyamzonda umsiteleni. And wonke umuntu nawumbutana nomuntu okutshela ngandlela yena amathi ngayo, hhayi ngandlela yena angayo lo muntu. So ungakhonethi esike kwenzekeni ukuthi singakhonekthi inzondo,
ukuthi uve bathi ngayo bese nawe umzonda ngaleyo ndlela imuve ngayo. Cha, lo muntu yena lambona ngayo leyo, nawe kwawena umuntu uhleli lapha ekhaya uyatata ukuthi unamasayidi akho. Abantu lobakhomba isayidi lakho lemona, abantu lobakhomba isayidi lakho lentitiyo leso, abantu lobakhomba isayidi lakho intitiyo lenhle. So wena namhlanje lo muntu omkhomba isayidi lakho lentitiyo lembi, into omtshela ngawe ezifuna lentitiyo lembi kanti cha awunayo, just ukuthi kuye kwabe sekuvela lesayidi lelo, ngoba wonke umuntu unawo onke amasayidi bese kuyabuka ukuthi uveta liphi and uyabuka naye ukuthi uveta kubani. So ngitshela indlela umuntu lokuxoxela ngaye bambuke ngayo nawe bathi akubuka ngayo. Bona mhlawumbe bangafike bakwate ukudlula yena, mhlawumbe bangafike bakuthande ukudlula yena. Singakhonekthi inzondo mphakathi, singakhonekthi inzondo. Hayi mina kubalulekile mphakathi kahle kahle lebe ngitele kona lebe ngifisa sibeke kahle kahle edabeni lakho indzaba yesikhathi mphakathi. Bitam Breakfast ku-104.1 The Pumping Piro Fekasi sikhuluma ngesikhathi la nguScotch Mchacho Mafindo. Mnakethu angikwambiyele la ngumsakazo wemango na kuBitam Breakfast kunjani? Ngahle mina wabona ngijabula ngokuthi ukhulume ngesikhathi wena usibambile usebhasini la ushilo sengakuthola usebhasini lokusho ukuthi hayi ukuhambela kahle ke lapha. Yebo mphathi ibaleka kwesikhathi into nje yokuqala phambili. Yathi into loyivetile lemgcoka kakhulu la waveta ke ukuthi kunendo ngithi ngisengayicala mara ngabonakala ke ngihamba nebantu. Kufana nokuthi ngicalile lesikhathi singinabo la kube kusengokuthi mhlambe angibhemi mina mara ngihleli nebantu lababhemako. Ngiyaqala ngihogele nami lelinye ilanga ukuthi awuthola ukuthi lelinye ilanga ngidawufuna kubamba oma bangithola ubekisene ngendlela ukuthi ngendlela bangathi ngayo ngeke base bekahamba nebantu lababhemako. Bathatha hayi lo uyabhema lo. Umangala nokumangala ukuthi sengibheme nini mina nethi ngokuthi ngile association nalabantu leli ngihamba nabo bathini passive smoking sengibhemile automatically nethi ngoba ngisengalibambi leli drop. Ya nguve uyibeka kanjalo la asesicale namhla lesikhathi ngifuna sisibeke kuwe lesi ngoba usihighlightele konke then dikwenda imotivation ukucala ngasiphi isikhathi wena ucale nini? Hayi ngicala nje immediately kodwa kuqale poetry because ngathi one lapho ngicela khona waba ngi-2023 ngapha ngi-motivation. Yini lekwenda ukuthi wena ungene ngala ku motivation because ku poetry bese into lo uyendako ndlala ngemagama la ngeke ngizindlala ngemagama la ngikhuluma into le serious ngibukana ama issue yini le yakwenda ukuthi okay usalungena nangala ku motivation. Ngicela ngathi uphela le poetry ukuthi magama ayalandelana yona so into ngikhuluma ngamagama le yalandelana so motivation ngiyalandela ukuthi uma la magama wabeka kahle alandelana kahle wakhuluma umuntu ekhona ukubeka bangini advice umuntu ekhona ukuthi akukhulume kahle eqinile ngaphandle kokuthi amagama awona nje namalandelana akhona iqiniso njengoba njalo kodwa kudinga la magama ukuthi wabeke alandelane alumathi ukuthi ufake lekona lokuthi labo kakhulu kodwa motivation isehlele ukuthi nayo lona ithanda kodwa ukuthi kahle kahle uqinisile ngale kakhulu. Hayi no iyavakala. Hey mina kethu sibonga kakhulu la akabona kunyendi lokhulume ngako nje ukhulume ngokuthi singaphuthi asathi likusasa linjani ngifuna kubekisela ngento lelula sihlala nebangani bethu sihlala nebatali bethu asathi ukuthi batohamba nini kwanami nje angathi ukuthi ngizohamba nini ukhulumile lapha wabona wabuya wabekisa ngemali kuze imali singayihloniphi nayo imali ayina future wabekisa nangefuture kuse future nginalo ifuture ngiyalo kusasa namhlanje lelanga la kusasa solo ifuture so singadlali ngila usho khona ukuthi asicale ke la asicale so sibonge kakhulu nemlaleli locala kuva namuhla makafuna ukukulandzela and then afuna ukubooka bangakuthola kude kwenkundla yokuxhumana nenamba yakho ithini? Ngicela inamba ngoba legama la booking no 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 follow the number 0673786421 many things are easy 0673786421 ongabe social sekabana ku-Instagram ku-TikTok kanye na-Facebook uzofollow bangazama ukuthi babale ukuthi kusho umkhankaso wamaphinde ngendlela abangamthola uma abanje ukuthi kusho umkhankaso wamaphinde. No usicacele la Mafindo ngenzaba yesikhathi mina kethu siyabonga sitawubambana ngalokutako futhi. iBitam Breakfast ku-104.1 The Pumping Piro Fekasi nguScotch Mchacho Mafindo usicacele ke namuhla la wasikhulumela ngemali ekhuluma ngesikhathi sihloko sanayo ingoma ke sithi time to tell